ukuntu twogafata neza kandi abaturage nabo tukabana nabo n'amahoro abakongomani bose bari hano muri plateau ya Minembwe. Bakoze ku bintu by'umutekano, twashakiye abantu umutekano kandi abantu ukuntu bagira amahoro. Umukongomani wese agomba kuba umuntu umwe, tihagira umuntu usubira kandi guhohotera uwundi muntu. Umuntu agende mu nshingano ze, aba ari umufurero uri hano, aba ari umubembe uri hano, aba ari umushi, umuntu wese agenda amahoro kandi umuntu ahawe uburenganzira ngo kugenda amahoro kuko akeneye, kandi umuntu agenda aje mu nshingano ziwe, umuntu wese agende akora akazi kiwe kuko yari asanzwe agakora. Ibyo nibyo twize kandi twize kuko umuntu agomba kugira uburenganzira muri kano karere. Bavuze kuko umuntu wese uri hano muri ville ya Minembwe, umuntu wese agomba kugira uburenganzira kandi umuntu agomba gukora inshingano ziwe zose, tavangura rihari. Umuntu wese ni umukongomani kandi umuntu uzosura kuzana ivangura uwo muntu azakurikirana, ariko umuntu wese agomba kugenda uko ashaka. Ikibazo tuvuga gusa ni ikibazo cy'indege. Dusabye amahanga, turatatse mu mahanga, turiyamye, turamaganye, twamaganye iriya ndege yo kuza kurasa nta ntambara ihari. Twabonye ibindi bihugu aho bageze hose nta hantu bohereje indege kurasa, ariko iyi ndege turayamaganye. Abaturage bose bakongomani bose bari Minembwe bamaganye iyo ndege. Mugende amahanga turatatse, mugende mutuvugire kuri iyo ndege ihaza kuraswa ku kibuga cy'indege. Kandi indege yakoze nabi, yaharibishije amazu, yaharibishije ikibuga. Ibyo bintu turabyiyamye kandi turatatse ngo bagende itureke, ireka abaturage nta kosa ry'abaturage bafite. Abaturage cyo nobaha bwa butumwa zambaha nubwo guhumura, nibahumure tako bazaba. Turi kumwe n'Imana kandi iyo ndege bagende bahumure ntako izatugira. Turi kumwe n'Imana, bagende bahumure. Umuntu akora imirimo ye, undi akora yiwe. Kandi twabisabishije no ku mahanga ngo iyo ndege bagende bayiyame igendereke. Tubaragowe, dufite ibyo kurya, turarya, turanywa, abaturage bameze neza nta kibazo. Dufite isabune, dufite umunyu, dufite byose n'isukari. Abantu baracyariko barya kandi twejeje ibyo kurya byinshi. Abantu bararya bameze neza cyane. Mufite n'amata? Dufite n'amata, nta kibazo tubuze. Ibyo bintu byose babeshye ni ibinyoma. Ntabwo twavuga ngo tusure tugarure ngo intambara isandi garuke hano ngo niho tuza kurya ngo tuza kurya. Oya, ibyo kurya turarya kandi turahaze, tumerewe neza kandi abantu bameze neza nta kibazo. Kandi umuntu azanahagana amahoro yonyine. Umuntu azayahaga mu mutima. Umuntu aragenda uko ashaka, umuntu aranyura aho ashaka. Ubu nyine hari inzira zimwe ngo ni za forode banyuragamo, ariko hari inzira za forode, ariko ubu nyine umuntu ukaragenda uko ashaka, ntawe utagenda uko ashaka. Umuntu na telefone yawe uragenda uko ushaka. Ni ikinyoma. Ayo ni amakuru y'ibinyoma kandi ayo makuru turayamaganye. Nta nama yabaye, nta nama y'abashefu twakoze irimo abapasiteri, irimo n'abasirikari. Iyo nama ni ikinyoma. Turayamaganye iryo jambo, turaribeshuje mu mahanga aho barishize hose. Iryo jambo bagende ni abantu bateranye. Abo ni abari mu gushaka amakuru yo guteranya abantu, yo kugira amacakubiri. Ariko twebwe twiyamye ayo macakubiri. Turi abantu bahagaze mu gihugu k'abagabo babifitiyemo n'amasezerano y'Imana, ariko ntituri abantu bo kuvuga ngo twozana amacakubiri yo gusambura igihugu. Kandi dukeneye n'abantu bose ngo baze tubane, ari abapfurero, ari ababembe, nibaze tubane tugira amahoro. Twirwaneho nta macakubiri ifite. Yavuze ngo buri muntu wese agenda aze, abantu bose bagende batahe baze tubane tugira amahoro. Ariko twiyamye iyo nama babeshye. Ayo makuru ni ikinyoma, ndayamaganye imbere y'ubuyobozi kuri televiziyo. Ndabwamaganye, nta makuru navuze ngo ayo makuru yose babeshye ni ikinyoma. Ni ikinyoma, turayamaganye mu izina ry'igihugu, turayamaganye. Gihakanye kandi nakoze neza, n'ubundi barabizi sinakora iyo bintu by'ibinyoma. Sinza nabeshye, ibyo bintu sinobikora. Ayo makuru yose ni ibinyoma kandi wayazanye agenda muhekeremwo ayo makuru ayo makuru agenda yakureho. Ntibakaze bazana amakuru y'ibinyoma ngo bayabeshye mu bantu. Sawa, urakoze munyamakuru. Muzo kuri kubivuze nyine. Jewe nitwa Bikino Mitabu, ndumutware w'Irundu.
twakoranye inama ya mbere n'ubuyobozi bwa Twirwaneho kuko nibo bagenzura ino centre ya Minembwe. Cyane cyane amajambo twize bashimiye abaturage kuba barihanganiye akarengane kababaye igihe kirekire, imyaka 7 barengana, bicwa, banyagwa ibyabo, bangazwa. Baratwihanganisha, bavuga ko mu by'ukuri baratwihanganisha kandi twihangane. Twirwaneho icyo ishinzwe kurenganura abaturage, kandi cyane cyane ubwoko. Ni ukuvuga ko batubwiye ko Twirwane ishinzwe kurenganura umuturage wese, umunyamurenge, umufurero, umushi, umubebe, umunyintu. Ati none gasho turabasaba ngo mwebwe mwese tubahaye pole nk'abakongomani barenganye, ariko mugerageze kwegerana, mubane neza, buri muntu wese yubaha uburenganzira bwa mugenzi wiwe, nibyo bizodufasha kugira ngo tugire iterambere rirama. Ikindi kandi bakangurira abaturage ati nubwo turi mu ntambara keneye kurya, badusaba kuvuga ngo duhaguruke dukangurire abaturage guhinga, kuko dufite abantu benshi, dufite impunzi zivuye mu mikenke, dufite abandi batuye hano batafite imirima, ariko bagende bahinge kugira ngo turwanye inzara, kuko nibyo bizadufasha n'iryo terambere, kuko igihugu iyo gishonje ambari komeye cyane. Batubwiye ngo Abanyamerika n'Abarusiya, Abanyamerika bari bafite ubutunzi bw'ibyo kurya, Abarusiya ntibahinge ngo beze, ariko bituma Abarusiya batanga ibanga ryabo rya gisirikare kubera kubura ibyo kurya. Baravuga ati none ga twebwe duhinge cyane, twihaze mu byo kurya, nibyo badukanguriye. Ibindi baratubwira ngo tugende tugire iterambere, imihana yacu bimwe n'isuku, tugire inzira zihuza imihana nk'indi ko twari dusanzwe tubikora. Ati noneho tubishiremo imbaraga cyane, Twirwane bugiye kudufasha, iduherekeze, dutari ibiraro, tugire inzira aho amamoto azozaca, mugabo n'amamodoka agiye kuza kugira ngo imodoka zazibona aho zisha. Ibisigaye baratubwira ati muzukuri mugende mutekane, mugire amahoro, ariko abakongomani mwese mufatare mu nda, ushaka inzira ku biryo bigera mu baturage, ariko cyane n'umutekano hagati y'abakongomani, twebwe twese twubakane, nibyo bizodufasha kugira ngo tuzane amahoro arama. Nine se dawe yasingira ngo iraro irasubirizamo, irazamuka igenda hejuru, ni la province. Yego nubwo ntabyo dushiragaho tubivuga sitwe bakuru, ariko abakuru kuko wabibona abakuru bafite imbindi. Nukuvuga bagaza bavuga Abaswahili bavuga ngo kikwanga ni ikintu kiba gihambiriye nko nyine wagaza wumva ngo watafungwa kikwanga. Nukuvuga ngo kuwabivuga ngo byenda komine kuragira ngo aya mateka y'ini murenge ahangaha hazaba urukundo, aha hazaba ukundu n'amahanga haya twumva ko hazaba ukundu. Urakoze niko wabibona izo gabyo uko duhishiwe, tubikiwe duhishiwemo akantu. Hari envelope zizaza, hazazinguka ijambo, hazaba igitondo, izuba rizava, hazavugwa ijambo. Uribuka neza ko waruvuze kuri komine bagaza baza hano haje minisitiri wa interieur wabanje aratangaza hano, avuga nyakubahwa, avuga nyine komine, avuga leta yose yari yarasosigeje cha minisitiri wa mbere, aravuga nyine leta arayivuga yose ya Minembwe. Waje ugira nk'amayinga 2 bati ibayihagaze. Nukuvuga ngo ino bakoraga ikintu kigenda kidukubita imbere, ariko hari igihe izuba ngiri ryatangiye kuva. Ryatangiye rinageze hagati. Iyo rigeze kuri midi, icarire cinyana kibagiye kija kuma, biba bigiye kugera mu masaha 9 ari kucanura. Nukuvuga ngo ko turagenda tusanga amasaha 9 ni kwanurwaga kw'icarire, nico gihe hazavugwa ijambo. Namari yari yatwirwane, yari premier contact, twari twaje yatuganirije neza, batubwiye batanze mpore, batubwira ibibazo zo kwihangana, aka karere twihanganiyemo kabayemo ibibazo. Ariko rero bati mwihangane, kandi mwarihanganye, gakondo mwarihanganye. Nukuvuga ngo twagumya twarihanganye, bati pole kuzabaye. Ariko rero batamanama tugiye gutangira kuza tuganira. Urabona icyambere Twirwaneho iri mu kuvuga, ivuga ibintu bya pole kandi kavuga amakuru ajanye n'isuku. Batubwiye amakuru ya isuku, ayo makuru isuku bakatubwira amakuru yo kwisubiramo, tukitezamo akabaraga ko guhinga, abantu bagakomeza bakubaka amazu, abantu bakisubiramo. Nukuvuga ngo yari premier contact yo kuduhereza mpore, ariyo pole, kandi yo kuvuga ngo yo kudukomeza mu karere. No gushaka ukuntu ko kubana amoko yose,
nta jambo twirwanaho ntigira amacakubiri ni ukuvuga ngo nta kuvuga ngo uyu ni naka ngo uyu aba mu buhe bwoko abantu bose ni abakongomani nibyo byizaga byatwirwaneho abantu bose ni abakongomani irabahuriza hamwe yamara ikazanabacungira hamwe yamara ikabaganiriza neza bidafite guhungabanya uyu n'uyu urumva twirwaneho iyo ntihungabanya oya ntihungabanya ihungabanya aya ni iminsi ifashe uzi iri hano abantu bose nta muntu ufite amararamiko bari bagize umwaka badakandagira no muri imyaka ibiri imyaka n'ibiri ariko ibyayo kiramutata ucukuwa muzigo wake mwenyewe nico cyatuma Imana yabakubise inkoni barongoye kuri midi kandi nta zindi imbaraga za mbere n'iz'Imana ariko iciye muri twirwaneho yego nibyo cyane ijambo muhimu ni rya mpore ni ukuvuga ngo abantu bakomeze twisubizemo akabaraga umunyamakuru indege ibirimo niba abantu bacu bose batwumva amakuru ajyanye n'indege bazosome mu gatabo ka Moyo wa Muto agatabo ka Moyo wa Muto iyo umuntu yaje agakunebwa ari umukristo ni ukuvuga ngo hatangira kuza ingurube zituruka ingurube igaturuka aha Satani ukabona iturukije nk'imyambaha aha guturuka imisambi mibi aha gaturuka ahandi ariko umuntu yari umukristo wabonaga mu mutima wiwe harimo umwuka wera ni ukuvuga ngo iyi ndege iyo iriko irazana nk'aka gatabo ka Moyo wa Muto ni umukristo igihe cyose abahaye ajaribwa ni ukuvuga ngo aka karere twirwaneho igenzura iyi ndege ibihaye irasi ikiwanja kuja kucangiriza igasubira ikangiriza amazu y'abaturage ikagenda ikoramo ibintu bibi kuyakozega ibintu bibi ejo bundi ni ukuvuga ngo ni ka gatabo ka Moyo wa Muto kamajaribu kumukristo ni ukuvuga ngo muri iyi minsi uku twari dutangiye kumera neza nk'abakristo yamaraga none Satani gayo ni ubundi Bibiri zivuga ngo ndaho twari twagira Satani tageze imyambi indege rekana yize twakatangiye turaswa karibre 12 abantu batwumve neza buke turaswa ama SMG turaswa za fari turaswa za machine gun turaswa indege za kiri imodoka imbunda za kirimusi zigiye za generale Muhima igeza yarasaga za Katyusha abagore bariko basukinda izo turabizi dufite n'imibari y'abantu ni ukuvuga ngo rero kuri none izo za Katyusha zarashe ni ukuvuga ngo n'indege nazo ntizari zikwire kureka ariko rero amahanga nayo atwumva natuvugire ese indege kwiraza kurasa ikiwanja cya leta ese umuntu yovuga dore ariko ni byiza nonoga ibi nibyo bihe byerekanaga imikorere ya Perezida Kisekedi ni ukuvuga ngo umuntu yarashyize ngo arasinzira mu ikanisa iyo usinzira mu ikanisa ukaza wunika ijosi Satani gayo yagwenze bizabivuga ngo dore ganje uko nabaye ni ukuvuga ngo ku Kisekedi ahazana indege akaza kurasa mu baturage mu bana no mu bagore no muri aeroport iri hagati muri Minembwe ni ukuvuga ngo ko ari yerekana uko yaradufite ariko kuri none ariko tuzamukira nta joro ridaca nta munsi utarenga nta izuba rizava tuzamukira biratangaje kuvuga ngo indege za buri munsi ese izi ndege hari operasiyo iri hasi ayazana aeroport ko agenda besha amahanga ngo na Minembwe niyiwe niba ari yiwe gituma ayizanamo indege ufata indege ngo kuziraza kurasa aeroport se yamurwanyije ese aeroport yamurwanyije singira ngo ahubwo yo ifata neza kugira ngo nimba gihayumvise ariko ni nkaho iwe ni nkakurya bavuga ngo zavuye ku rugerero yiwe yo yararangiye none rero recommandation amahanga twumva natubarize rahisi wa Kongo bwana Tshisekedi icyo ashaka muri Minembwe kuri izi ndege za buri munsi so kwangiriza amazingira kwangiriza ibintu no kwangiriza abantu bubatse zinaje nitwa Muhire Mudagiri Meshaki twari tubisuhukiye hano muri Minembwe turi abanyamibunda ariko ni nkaho tujogera ku musozo wo kuzotaha ariko tuzotaha izuba rigiye kuva neza ariko turakangurira amoko yose gukenera kubana twese iryo niryo jambo natwirwaneho yari kwivuga amoko yose nta muntu ndibafite amacakubiri bo ni ukuvuga ngo icyo tubwira abantu amarekomandasiyo nta macakubiri ubundi kandi
turamenyesha abantu bacu bose batuye hanze nibareke amacakubiri ahubwo bose nibatangire kugana gutaha muri gakondo y'umurenge. Sawa, turashimye bwana journaliste, twari dufite inama nyine n'abatwirwaneho hano niyo guhindura nyine kureba ukuntu twakwifata tukareba akarere kacu ukuntu twogafata neza kandi abaturage nabo tukabana nabo n'amahoro abakongomani bose bari hano muri plateau ya Minembwe. Bakoze ku bintu by'umutekano, twashakiye abantu umutekano kandi abantu ukuntu bagira amahoro. Umukongomani wese agomba kuba umuntu umwe, ntihagira umuntu usubira kandi guhohotera uwundi muntu. Umuntu agende mu nshingano ze, aba ari umupfurero uri hano, aba ari umubembe uri hano, aba ari umushi, umuntu wese agenda amahoro kandi umuntu ahawe uburenganzira ngo kugenda amahoro kuko akeneye, kandi umuntu agenda aje mu nshingano ziwe, umuntu wese agende akora akazi kiwe kuko yari asanzwe agakora. Ibyo nibyo twize kandi